Lalthankhuma hi puze laltrafam kimale pilal nun moi fa panga zinga upaber dottu ni in kum saka zakwa somkwa pasari April ni som pakhat khan Aizol Civil Hospital alo pianga mi panau pang chombuang damthluam mai ni in zirna lama chuan KD Elementary School Saron Venga Bultanin Primary azova Brightway English Medium School Champhaile Gospel Centenary School Mission Veng Aizola Middle School azole a hetianga school shanga alu chan po hi apa ezon nakonga ainson kwal thinwang ania kumsa ni le som pani khan St Paul's Higher Secondary School a Paul kwa atanga zirtanin kumsa ni le som pali khan subject pathuma letter mu in HSLC to First Division apasa St Paul's Higher Secondary School atang vekhian HSSLC Science to First Division bok sa nile som parukhan azole ani Pachunga University College BSc Zoology zirtura bul atan meklain NEET exam tura in buat sai adu awangin hemikum vekhian Delhi lama coaching akalta zoka hemitum hian NEET chu anlotling lova kumsang nile som pasari khan St. Anthony's College, Shillonga BSc zirturin apain adali ta Shillong Center atang hian May sang nile som parieta ni chu beinon le in MBBS zirthein arodin ziakling veta ani tichuan ni som pakua August sang nile som pariet khan ahun laya Mizoram Institute of Medical Education and Research Myanmar Tuna Zoram Medical College ZMC nita son MBBS batch masaber niturin phur takle lim emin ain pulut veta ani Lalthankhuma thian tha tele Mizoram Basketball khovela Khuma tia kan thiat le kan ko thin hi lekha thiam thei tak ani ba ka infiam nalama po talent nei tha em mayania game khello anei meulova mase pain infiam na ain zirna lam angai poimo zok thinawangin duangin infiam nalama ain phau chuak theilo zoka football a naupangte in ahan thleng sang man fuwa club football hi Young Stars Club ITI venga akhel tana kumsang ni le som pakhat atang khan ADFA buat sai under 13 ate alo khel fo to ADFA buat sai kumsang ni le som palia Aizol District 3rd Division under 16 senior level ITI veng weme mingin akhela hemitum hian an championa an prize money atangin som pakhat po ko thana apenge nge ani football akhel lai zong hian midfield akhel thinani St Paul's High School alukum sang ni le som pani atang khan ti tak zetin basketball alu chila kumsang ni le som paruka zarkot Serpents Club in contract sign puin an player atan an laluta athi ni thlengin Serpents Club tan an player lutakani kumsang ni le som pasari March thla khan Mizoram Super League MSL third season po Serpents Club tan hian akhela heta hian player poimo bera an neile akhel thaberte zingami ani Zarkot Serpents Club to MSL atangin antla First Division anom leta hemikum vek December thla hian Aizol District Sports Committee buat sai All Star Tournament Aizol North Zone tan All Star player ania kumsom ni mi lek ani awmna Serpents Club to First Division anom ta kawangin Aizol District Basketball Association Cup masaber sang nile som pasaria Serpents Club tan akhela he tournament hian Khuma hian akhel thlea entu mi puiten an lut lebok Serpents Club in ADBBA Cup masaber sang nile som pasari no moi an choina hian Khuma hian atho hlok leani Khuma hian jersey number 17 hi athang bera 1 hi keima kania 7 hi pathianani atithin Zarkot Serpents Club point an playmaker thin Lalthankhuma za na le sunna entawn ahak thin number 17 chu tu ma dangin an hak tolok turin apa zelal thafam ki manhena
nisom ni le pariat December sang ni le som pakua khan hlanin Khuma 17 jersey chu anchol tir ti anpuang ani hetianga player za na le sunna lan tir na jersey retire tir hi aropuya thil om fo lovania Lalthankhuma hian aphureng ani Adam chung kumsom ni pani chung lek poa medal le kap neu alak te hi Mizo pa in pa ngai tak bangmoi thamzet anni Tlangval le khathiam thei tak infiam na thla thlam chuang lova MBBS zir thei Lalthankhuma dun atang hian thalai te tan chona siam se adu om khop mai infiam na le zir na hi hlotling takin ati kop theani ti hi Mizoram Basketball Association point Lalthankhuma riat rengna atan le anui zialan tirnan MSL Season 6 tip-off February ni som ni paruk sang ni som ni zan khan ursun takin ama pualin hun an manghe ngeya achung tele Scholarship Basketball Association trangkopin Lalthankhuma game ngainat ber choisan nan ti in Scholarship District Huap Lalthankhuma Memorial Basketball Running Trophy to February sang ni som ni khan avoi khatna buat sai ania he tournament hi kum tina nei thin turarwa man ani ngeya basketball ngai na tu te tan masona ra bi poimo tak ani an be se ani soitongin Lalthankhuma hi ni som pakua oga sang ni le som pariat khan ahun laya Mizoram Institute of Medical Education and Research Maimar tuna Zoram Medical College ZMC nita son MBBS batch masaber zir turin alut ve a Medical College a azir hun railo te chung hian achanchin ngai nong tak oma athian te soidanin zirlai zinga namdang le junior zok te ahum thlat thina khuman ragging aphallo anti thin anitaka khuma khan ragging omlo na Medical College masaber ni hi kanram Christian ramnen ain me dona nakin loka chuan India ram hun dang te point minron thriat na tur ani anga chumia tan chuan keini first batch te hi kan poimo ani ati thin non-residential Indian sita zir ania thian te aya fee tozoka lut ani na ariurwa ariak renga achung te sum harsat na awanga azir zo thelo mai alau thin asoi fo thin chu doctor ani huna mire theile thingtlang mi harsa tak in entir na man nei lote kapi angai love tia athlona lo en kol hi ani zoram tan riat ring tlak avan ni em ahun lai khan Lalthankhuma pa hi first IR battalion commandant na chelin mualvuma oma November sang hile som pakua thlatop lam khan omvel awangin Greenwood Hospital aizola aron oma damdoi na tanga achua nuwa November ni som ni pali sang hile som pakua khan pathian ni ania atuk thotan ni lama chuan mualvum lama chukle mai atuma chu wangin fapa khuma chu awatlo man don lo awangin tuntrum chu in lama lo holok turin acha pheya ani chu chamain khomban vele chuan an chena mual puya lo ho pheita a chonu lama chuan hostel lama asuk man lo athom nobal then khat aron hon pheite chu anu nen an su a trum dang ang lo deuh main khoya ma aleng chok lova an zirna lam chan chin te asoi na sa a fiam thu te thoin anui na sa a achung te bula zanria ei thlengin lim em ino oma zantir lam daruk le achan ve ZMC hostel lama apa chuan driver avatha tirta a atuk ni som ni le panga November sang ni le som pakua thotran ni jing daruk rik ma hretin apa phei chu khuma ala om lain Lalthankhuma athian ten an kai tho zo lo ti chanchin rap thak tak mai chu an dong ta ani athian a roommate ni bok sang puya soidanin Khamizan Khan inatanga alo thlen phei nu loka library te an kalduna kerom board te an pen boka room tanga kalin an thian te motor te po an vachai fiam boka zanlai da som pani vela tangin an project work chu laptopa an khoi duna jinglam dar ni arik chuan ama khuma chuan sangpui imuto mayang mutsiai siai ka chak ti in mut arota an mutamai ni in asoyani atuk zinga chuan amut dan chu diklo riawa an hriat awang le tuk dang aya amut rewangin kaitho antuma
alo zoi veka rang takin kelsi khomi taxi chu an kova referral hospital falcona athian te chuan an tlan pui ngala ma se doctor le nurse duty ten thei top an lo chua chung po in an chan zo talovani thian kom thiam englai powa nui mel pureng mai mi te poisoi lau takti in Lalthankhuma hi ama hretua piangin an soidan ania rui lo reng tingai lo atlet thatak infiam na khovela kan mi hriat doctor chuanom tak ni mai tur chu natlok po nei lova awang lai taka athi thut thu chuan mitam tak abar khaya zanlama an lumen na le atuka ama vuina huna po uitu le vuitu anga hle mai anh trói đó nên yêu hòa tên lo mi non trói đó lo mình hút sức sang tu ri ngày cha abu toa than mual thengin mitui ne na tha liam tu an thnem em mai ni Lalthankhuma Khuma tia mitam zokin kan hriat hi tleirolte ani laia changa mi piang thar awm na hmuna piang a pathian le ko than ber tlat mi ania a hun nu hnung lama awami khual na khuwa falkona po in lama an chung ko pathian chu awa hrewang wanga falkon marveng presbyterian ko than KTP point uina thuziak nen an ron thla nge ni maktak main tlangval Lalthankhuma hian athi dar kara astata satana aman chu korin thon ni bungsong pani chang ko thu tin ani chuan ka hnena ka khoi na ita na to ke ka thil ti thei na hi chaklo na asin ti fam kimin awm ni ti hi ania achung te alo hril ngai lo athian tha pani khat chau alo hril to alung chak tok lo thina wanga aruk te a alung ngai na wanga pathiana ain nga na le achung te le thenrual tha te ne na athu cha nu nung ani tamayem ngai to zoi tur ati tam khop mai Khuma mangtha le ti chungin Lalthankhuma puala ruwa tham lo hla siam kunga hau chu mina phu le asak hi thinlung takin ilo ngai thlachun zomang u say duat lai dam na do thiam tin zir kha aman ta mo om lai sangin zan playa zan mui ching rei lua kan tan pha asak ming ko Lalthankhu kan phalullo pham changan ain kan au zel don che if lui lo kan thin la ya ilen rualten kan run sa an lo ka ye chon dan kan thiam ne mo ka boi pui o lung lam kan vai rua ye ril kan hai sei lua e asak min ko Lalthankhu kan phalullo
changan ai in kan ao zel don che i lui lo kan thin la ya chân to ki su lin nu lim tha mai mo kan thlir bang lo asin ni tinin kan ngai che kan ngai em che loi thi kan bang lo asak min ko Lalthankhuma kan phalul lo pham changan ai in kan ao zel don che i lui lo kan thin la ya trăng khan mo rit leng dar za ma om lom ni ron biala voi khat châu tal biak le che kan vachak e mama Lalthankhuma rual lo Lalthankhuma kan phalul lo pham changan ai in kan ao zel don che i lui lo kan thin la ya Lalthankhuma rual lo Lalthankhuma kan phalul lo pham changan ai in kan ao zel don che i lui lo kan thin la ya